mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nta kindi kiri kuvugwa usibye inkuru yitabwa muri yombi ry'umunyamakuru Rugaju Rigani. Uyu ni umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru RBA. Ese uyu mugabo yazize iki? Reka ibi byose tubigarukeho. Natinze reka tugaruke kuri iyi nkuru. Inkuru ivuga yuko abantu batatu barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rugaju Rigani ukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA bavugwa ko bafunzwe bakekwaho kunyereza amafaranga ya APR FC. Amakuru avuga ko Rugaju Rigani yatawe muri yombi hamwe na Kalisa Georgine wahoze ashinzwe umutungo muri APR FC, cyo kimwe na Mugisha Franka Jagwani usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APR FC. Uko ari batatu batawe muri yombi ku mugoroba ukuri wa gatatu tariki ya 30 Nyakanga 2025. Aba bari mu bantu bari gukorwaho iperereza ku mafaranga ataratangazwa umubare yanyerijwe muri APR FC. Ntiharamenyekana kandi uko bayanyereje. Ibitangazamakuru birimo SKFM byatangaje ko amafaranga avugwa ari yayifashishijwe mu mukino wa CAF Champions League 2024-2025 wahurije APR FC na Pyramide mu Misiri muri Nzeri 2024. Rugaju uri mu banyamakuru bari baherekeje APR FC kuri uyu mukino. APR FC yatsinzwemo ibitego 3-1. Ngayo nguko ngibyo ibikomeje kugenda bivugwa ku bigendanye n'ifungwa rya Rugaju Rigani. Na amafaranga mukuri atari yatangazwa umubare, ariko ni kigendanye no kuba aya mafaranga yaranyerejwe. Aka kanya ntabwo turahita dutangira kubaremeraho ibisinde cyangwa amasinde tuvuga yuko ari abajura, cyangwa tube twamuremeraho amasinde tuvuge ngo Rigani ni umujura. Ahubwo twebwe icyo turaza kuza kureba mu ruhande rw'uko bari gukora iperereza, kuko ushobora gukorwaho iperereza kugira ngo utange amakuru atari uko wenda ibyaha biguhama, ari uko wenda hari amakuru bashaka kugira ngo ubakureho, cyangwa kuko wari uri kumwe n'abantu bakoze ibyaha nawe nyine hakaba hari impamvu zikomeye zituma ukekwa, akaba ariyo mpamvu ubutawe muri yombi. Ejo cyangwa ejo bundi bajya kumva baramufunguye, cyangwa na dosiye igashyikirizwa urukiko ukaburana ukaba watsinda ugataha. Reka dutegereze twumve uko biraza kuza kugenda mu gihe abangabo bakiri guhatwa ibibazo kugira ngo hamenyekane aho uwo mutungo w'ikipe wagiye, uko wakoreshejwe, n'umubare w'ayo mafaranga. Byanze bikunze ashobora kuba atari make, ariko nubwo yaba ari make nta mpamvu yo kugira ngo anyerezwe nawo ukaba wajya hanze. Ni hatashye. Imana ikomeze imworohereze, kandi nyine nta kundi bibaho, niyo si tubayemo. Reka tubatunganyirize n'andi makuru ariko